Hi everyone, for today's video we are exploring Golden Sands, Daan Bantayan, Medellin Market, and stopover sa Tuburan Cafe. So, watch and enjoy the vlogs. Nice kaayo oy. Very quiet, solemn ang place. Nice siya for team building, pwede po kataga niya kagabi oh. Well, they told us that bringing outside food and drinks is not allowed, but other people are able to brought some. So I think it's here we are sa ilang dagat. We're gonna ligo here and dito. May island oh. Ang anak oh. Baby, say hi. Island oh. See, napay another island. Pwede mag-island hopping there guys. Very nice. What are you doing, baby? Hala. Okay, init. Hola. Bigyan swim. Ang tiil. Minabuan ko ang tiil. Our baby Gail enjoying her last bit of summer before going to school next week. Starting this Monday na. Nursery na siya in Tawon. Fast kayo ang life. Taga-ag chance mo ka og chips. Og candy. Okay, next week. School time na. We are here in Golden Sands, Daan Bantayan. Sunset na ron. Tawag is Mama Love. Wala ka video si mama. Say hi to Tita's camera. Hi! Inita, uy. Wala di siya, baby. Be, ako ibugsay ninyo, labe. Hey! Say hi! Pasta! Ma, di mo mula house dito, ma? Hi! Hindi mo matuyok dito? Wala ay layo. Para namin nakatry. Balik na mo pa? Oo. Ako mo, asa mo, sunod mo. Adami sa bridge. Hindi na siya pa, bagi ko. Lapuan naman siya dito. Lalunan na natin man. Sabi niya, kaguding. Baby, it's hot. Ate Kay, are you get baby rinse slipper so that she can run with you too? It's in your room. Get baby rinse slipper. So that she can play with you. She go. Okay. You get. Uy. Sorry, baby. Okay, the rest.
Yung. You get water, a slipper? You tell tita, oh, tita, please. Give me slipper, tita. Please, please, tita. The bad one make me slide. Oh no, you can't. Yeah. Come on. Dili gyud. Anto na ni hapon. We have to go. Isa? Di na mo nap ba. Diretso na ni hapon. This is the. What are you doing? Hey, get out of here, bad wolf. What's up, mananap? This is my brother Cloud and his baby. Baby R ay Raya. Pwede ba itabi yan? Pwede naman. Pwede. Oh, sunset. Sunset. Blink. Biberin, Oh, yawa ni. come here. Wala, bibili ni monster. Mato siya ni mama niya katong gaputi ko no. Baby ay Ate King. Bibirin, Ate King. an. Okay ra niya i-post sa Facebook. Ilang naong? Tawa di mo Oh. ka pwede mo post kung naong sa laing bata. Dapat kuan ra. Kanangit pa ka no. Dili na lang gid i-post. Imo ra yung anak pang videoan. Ito ko ni itong amiga ni Ah. Yum. Dili na aesthetic. Bibirin. Say hi to your future self. Hi. Bibirin. Say hi to your future self. Hi. Mm. Bye, Bibirin. Say hi to your future self. Ikaw po say hi to your future Ikaw, self. say hi. What's up man? I'm good. I'm good. Kuan gyud ora magganang hip-hopper gyud. Yeah man. Region Talks. What's your message to your future self? kain matatag? 2 times a day. Kasi Hello. Stop. Nganong ganahan mo ka matulog og 11 AM. uy, question. Ano to eh? See? Ngita pa day. So we are here in Subbumaya, diri sa Daan Bantayan. Muni ang port padulong sa Malapascua. Alright. Kompleto tataro no? Ako ang Paris na sa CR. Nag-deposit. Ang mga kanakusgang bata nag-iPad para way langas. Kaya grabe ka na sila kuhan. Karoon kay dinner man, taga-chance sila nga maka-iPad, no? Kaya sila magbulag si Ate Tingnan. Mahal ako ang asawa. Mahal sa baon. See you when I see you. Natakaroon siya po sa Subbumaya, mga wikaon. Dinagman. Lami kayo. Video ba mo? Oh? Dabi. Ato ang sponsor karong gabi una. Tiora. Thumbs up naman, wala. Counted na. Ano pa? Brian, wala? Natakaroon sa Medellin, guys. Daghan kay lami nga bulan. Pwede naman nato ipataan ng alam kung makapagdaan. Naaoy. Ang bago gid ba? Daan mo na ang marap na daan. Gusto ka mapili. Ano ka na? Ay siya dumagiti ko. Ang kato po. Siya dumagiti. Ano naman? Mato siya dumagiti. Oh. Dab din, anong dab? Lami kay diri Medellin, no? Daghang kay bulan. Barato ra. Mapapak sa amin diri.
Alright. See you guys. Tapos na kayo dito sa dagat nila. Naperting linduta. Blue kayo. Green, blue. Wow. Up. Dili magsangkil. Na-added na guys sa bamboo forest there is sa Medellin. Oh. Dagan tinig bamboo sa sulod. With matching coffee. Sige na. Pero tingko ba ang agyanan? Guys, natay stopover karon sa Tuburan Cafe. Mo ni sikat-sikat po diri sa Tuburan. Nice kaayo. My wife and my daughter, brother's car, Nadri. Yeah. Mura mag scripted.